دم باش وزیر دروی امریکا مارکو روبیو ایرو گوت که دبه که حتی ایواره لدور رکفتنه که به ایران را نوچهین که دکارن به فرمی شر روجلات ناوین به داوی بینن هبن. روبیو لنیودلهیا هندستانی جه روجنامه‌وان را گوت دبه که جیهان ده چند دمجمرین پشتا نوچهین باش ور بگیره. روبیو که ده سردان خواه یکم هندستانی ده گوت او رکفتن ده خمین امریکایین لسر تنگاو هرمزه چاره سر بکه و ده پیواجوی که دست پی بکه که ده داویه ده دکاره ما بگهینه جهه که سروک دخوازه که امله بن او جی جیهانه که امته ده نچار نبن که ایرانه که ناوکی بترسن یانجی نیگران بنجه. آخفتن روبیو ته پشتی که سروک ترامپ گوت دانستاندن باش هاتنه کرن لسر پیشنیازا که وکرنا تنگاو هرمزه جی و دحوینه. ترامپ بریجی گوتو بو از تنه ریکفتنه که امضا بکم که همو داخوازن ما پیک بینه. سروک وزیر بریتانیای کیر سارمر ایرو یکشمه پیشوازیا پیشکفتن ریکفتنه که دنابرا امریکا و ایران دا کر. سارمر لسر پلاتفورما اکسه گوت ام حوجه ریکفتنه که نه که داوی لشر بینه و تنگاو هرمزه جنوب وکه. گرینگه که قد دستور نه داین که ایران چکین ناوکی پیش بخه. سروکا کمیسیون اوروپی اورسولا وان دور لین جی بخیر هاتنا پیشکتن بوی کر و گوت دوی ایران کریارین خوین تکبرنا آرامی الهریمه چه راست و یانجی بریا وکیلان و هر وها ایریشن خوین نروا و دوباره لسر جیران خواه بداوی بینه. و گوت اوروپا ده به هفکار ناونتوی را بخبته دا که وی گاویجی بو چارەسەریە دیپلۆماتیکە ماینده بکار بینه. هەفدیتنên سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانە عێراقê مسرور بەرزانی لە بەغدایê بەرپرسên عێراقê را بەردەوامن و ئîro حکوومەتە هەرێما کوردستانی لەسەر پلاتفۆرما ئەکسێ گوت کو بەرزانی بە قاسم ئاڕەجی شێوەرمەندê ئەولەکاریە نیشتیمانیە عێراقê را جیڤیە. حکوومەتە هەرێما کوردستانی دێ داخوێنەیەکێدا گوت کو دێ جەڤینەدا هەردوو ئالیان لە هەف کرد کو پشتگیریە بدن حکوومەتە نویا فەدرال دا کو بێ جوداهی خزمەتە جواکین عێراقê bike û pirsgirêkên bi herêma Kurdistanê re çareser bike li ser bingeha rêzgirtina destûr, sîstema federal û qewereya herêma Kurdistanê. Barzanî her wiha bi Mihemed Şia Sudanî Serok Wezîrê Berê Iraqê re û Serokê Hevpeymaniya Dewleta Yasayê Nûrî Malikî re jî kom bû. Doh jî bi Serok Wezîrê nû Elî Zeydî û hejmarek berpirsên hikûmetê û aliyên siyasî Iraqê hevdîtin pêk anîn. ل پاریزگاه بلوچستان پاکستانی ایرو یکشنبه تقینا بمبیکی به ترنکی دا کو کارمندین اولهیه و مالباتین وان هلگرتی بون تقیا و ده انجام دا به دهان کس هاتن کشتن و بریندار کرن. سه برپرسین حکومت و اولهیه کو نخواست ناو نخواه اشکره بکن گوت کو ده تقین دا هری کم 24 کس هاتن کشتن و نزیکی هفته کسی بریندار بونه. گروپا جداخواز لشکری آزاد بلوچ ده داخویانیه که دا گوت کو و ایریش پیک آنیه. وزارت هیلین حسینی یا پاکستانی ده داخویانیه که دا گوت کو ترینه ده دما تقینه دا ریویج باجار کویتا بر به پایتخت و دبرن.